Bog svima, ja sam Lucija, studiram Service Hospitality i Tourism Management na Copenhagen Business Academy. Trenutno sam na 2. godini te obavljam stručnu praksu u Zagrebu koja je obavezan dio mog studija. Odabrala sam turizam jer želim raditi u sektoru koji je dinamičan, konstantno se mijenja i raste, te vjerujem da ću imati priliku surađivati sa ljudima iz različitih dijelova svijeta. A sigurna sam da ću sa ovom diplomom upravo to i uspjeti. Ako želite čuti više o ovoj temi, pridružite se na online danima mobilnosti i edukacije u subotu 7.11. na panelu od 13 sati o Business and Social Studies. Prijaviti se možete na BHV Education web stranici i vidimo se.